Nkosikazi. Awungitshele wena. Kanti izinsuku kwayo uziphatha so. Ngiziphatha njani? Wena uzibona right. Ngi-right mina. Oku-wrong kuyini? Uyazibona ukuthi usuziphatha njengesalukazi awutshintshi awuvela usaziphatha kuhle. Usubonga ukuba liwuba. Wazi usenza njalo kathi. Ukugeza lokuthi nje ugeze la ube clean ugqoke kuhle ubukeke. Uyabona njani namala? Ukugeza kwami lokungagezi kwami. Namhla uyakubona. Namhla ngiyakubona ngiyakubona njani isitshintsha ingqondo zakho zona le. Khona ukubona namuhla. Khona ukubona namuhla wena khona lokho khona ukurealize namuhla. Ukuthini? Khona lokho othi uyakubona okusolayo khona ukubona namuhla. Khathona ukwenzelani vele? Hayi. Ngihlala ngigeza ngisiba muhle ngifaka i-makeup ngisenza not la ngeli-1 lapha kwakukhomenta kwena. Wathi Nkosikazi umuhle. Akula la ngeli-1 lapha ngageza khona aba muhle ngagqoka wathi endumuhle Nkosikazi akula. Angaze ngikukhomenta. Awukwazi vele ungikhomenta awu appreciate loba ngaze ngiyenzeni awu appreciate. So nje usomela ukuthi ngutshela ubuhle everyday kumfazi wami umuhle. Umfazi wami umuhle. Uye kitchen umfazi wami umuhle. Sengathi ngiyahlanya. Asonto everyday but nxa ngigezile ngimuhle ngombe ngiphekile ngombe kuyini ngikhomenta Nkosikazi wami lapho yenze kuhle. So isitshebo akazi upheka isitshebo lapha ngikhomene ukuthi isitshebo lesimnandi. Angaze ngikwenze khona. Lokho vele ukwenza kanye ngenyanga baba. Kanye nje ngenyanga. So ubuhle lokufuna every time uthi ngawusiye ebathroom umfazi wami umuhle. Usiyageza umfazi wami umuhle. Ngakutshela kawani ukukhombisa ukuthi umuhle and ubuhle lobo baziwa yimi. Nxa kunabantu abahamba bekutshela ukuthi umuhle ngaphandle akusebenzi lokho kimi. Ngakutshela kawani umuhle. So khona phela ungitshela kawani wathi 1 times 1000 imiyezi lesaphila kizo. So wena ufuna ukutshela everyday ukuthi umuhle. No baba mina into engikhuluma ngayo ukuthi ngingageza ngingaba muhle la ngingazibona lapha ngifaka i-makeup ngingudoli. Ngibuka la ngi-appreciate and I would feel good la ngizahlala ngikwenza. Kanti sivele mina ukugeza vele kanisageza. Vele angiqali ngangcono ngigezela izivakashi. Abantu ngabe bebuya ngikwazi abantu abengigeza. Xa ngikwazi ngedorobheni ngigeze but nxa ngilawe nyangene kutshela ngingageza. Kwaphela lokho. So kumele ngincome. Yeah, kumele ungincome vele. It's not right ukuthi mina ngizahlala ngisenza right by you but now you don't appreciate anything. But nokwantshela ukuthi ngimuhle. Khathomela tshela umunye ukuthi umuhle mbani. Wena mina umele unje phethi ngimuhle. Ngiyanye kutshela la mina lapha engikutshelela khona mase sigezise siphuma nje handsome but ngacina ngibona ukusebenza. Ngiyavele ngakutshela still lawe vele appreciate. Yabo ngathi awunizwanga ngkhulu. Uyenza mnezi buhle. Yeah, ibuhle. Ngi-appreciate baba that's what I'm saying. Umuntu ongumfazi ufuna ukuthi appreciate. Angayenza ukuthi appreciate, angapheka appreciate, angageza appreciate, angawatcha appreciate. Alright. Noma dilala appreciate. Appreciate. Good. That's the good point. Alright. Ngikho kona ke ngikhuluma ngakho. So mina ukugeza lokho ngizaqala ngabona usutshintshile. Ngizaqala ukugeza. For now. Bengicela bekaso ngathi isalukazi la ukuthi la uqala. Eza ungampromise ukuthi ngingageza uza appreciate ubonke Nkosikazi wamgeze kuhle umuhle ugqoke kuhle kunje ku right. Number 1. Number 1 ikhe ngikufunayo mina baba. Alright.